Nibe bine bikunyiriza. Bino nibe bikunyiriza. Bino nibe bikunyiriza. Yatugende nkwaguza wano. Madam lekano. Musibire muta. Yebal. Madam. Attend bottle ye sente zinga. Tetini wagiguzire. Yes, barozi bakita TV nkora kwatangira ntekanza tujarike ni nyojiri asyo muhendo obusajja mulisa nkabulikiro kandi mba momoli hona halo kali omusiza aheru mu America bungereza abali kata abali Saudi Arabia abali Jordani enywe nakwenda kubaramukiyaho mulingo gwembaganza ni bagamanti mwebale kubagani muteka akasente ne mtuhondera hona hali mukali mungamba muno ntetekanda zaitu zinu muzigonza muno yono moha unu tufollowinga buli kitu kyone ekitutekayo ninya mutufere kine ekituli akurwa ntuli ba amani at this level nkwenda kuramukiya yaho bona bali mbutale abali ababoda yompateka nzeito tujarike tukuletera omuntu wawo wabulikiro aino mulimo gwakora aino mulimo gwakwikia hengaro kubana atozaka sente nuko kula tukuletera omuntu wawe ali mu saluni ali mu katale ali kwa kuvuga boda apo yiye mulingo gwembaganiza kwenda kubala mukyawo inde special winning amati mwebale muno kubagani mutuhondera kandi mwebale muno kuba no muyiya I know sometimes ebitu bitali simple akasende mukatoza katakuzoka bali muremeraho that's life kino kisobora kuba kiri by tomorrow bisa kuba birunge sente kino sazitoza zikale mazitazire by tomorrow no sigala no lengaho otomanya nyenkya osakuzitunga mwebale muno andaiteka nza tujalike kino tulikiri atete one of the biggest centers no murubuga runo rwa Hoima kwana tunyumyanyumye mna abasajja nabakaza abakolera mu kichoka kino tubatugambira bitu bigenda bitugambira kike nyine kiremere kike nyine kiyangire kwenda kubatangira ikurugo mu mpango mwebale muno ababaire mu mpango abapaire mu empango ran ababaira mujatu nkubatangira imwe bale muno kuba korekya solidarity no korekya support halo kama baito babunyoro Kitara ankwenda kuba kuramukya abanywani bange abanyakuli kagadi mwe bale muno kubagani mutugonza ni mutuhondera omulingo gwembaganiza muhoro mwe bale muno kuba ni mutuhondera abayikiriza okwauka na kuhoiroho nanye mukulike ekiro kyanyu abakiriza bano bakugonza ekiro kyabo kya kapiemi government esobole kuba nekitongoza basobole kuba nabo ekiro kyabo kiri kikuru kiri celebrated nationwide kandi bakwenda nakatabuka bakobumu nako government ekirize kuba nikasomesebwa omasomero yes niko tutujja kuba turubata antekaniza tujarike ngenda kusaba osigaleho antekaniza arampaira akajuisi kambege ninkanywa tugaruko tarugaho. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Oshibirota. Bira. Yeah. Okolera munu kiratete. Okora mulimo. Tonde chapati. Tonde chapati. Chapati betu biro binuka mukazikendeza muno. Anjiba abakuzitunda bayingi. Niko mazikenda iza ndaba competition. Yeah. Biro bino gura kachapati abule ye bitanu ya kuigusaga biro bino tete kuigusa kiki. Azitenga netembire. Ate ye bitanu ye okutundeza bitanu ezorukumi. Zona nyineze bitanyi na zorukumi. Omusajja arata. Alikuru. Yawale kumurolerera. Mukabaro kandarata. Na wali kuronge. Ali kuronge. Banzo mwerezo tunwe mu kamera mulo mwerezo bukwenda mukabaro. Ndaka. Ndaka. Mukabaro mwerezo bukwenda. Obo kwenda kuteka nkusobora kutwara ahantu tukamuroga akagenda. Taina buzi okusa kusubera kuchumba nako. Iyo mudara gwa uguri. Yo amaso hanje. Kutongambire gamabara gawo niyo. Ayimbisibwa immaculate. Olinzaro yanga. Kabale. Oli omukiga. Konkori nyoro rugambaji. Wamazire myaka ingahe muri mbujo? Myaka 4. Myaka 4. Orinyoro wa rugambaji.
Hati tuhaisibwe kwendo ngambire fallopian tube nikyo kiki. Tenkumanya. Ye tube ogimanyire? Na Toka uroge tube togimato buso tube yo nayo manyi. tengemanyire. Kalira mukyawo bantu bawanga basatu. Kuramukya obuyomo we nakumanya. Buyomo we nakumanya. Mami wange dadi wange no musejja wange. Ramukya ono mukabaro. Muramukye. Kwa ati muramukya. Habako ine ihali lya mani nankai. Mukabaro lemere muramu. Kale muheyo bukwenda. Oremere. Kanda mukyo gentleman on gentleman. Osibirote. Kurongero ndio. Ababara gawo. Mabara banyatabaza restaurant. Ndi chairman abakazi bona bakolera hana midare eno yona. Hati we chairman omusajjo obuta chairman wabakazi. Bona akatale karuma abasajja nabakazi. Naba abasajja tokubara bensumaki wale tokubale. Nabensumaki. Bona. Buzibu kyo buli hano obusuma buroho hano. Bwingi muno. Bwingi. Ati nkayo chairman mukozere mutakuranta obusuma obumaraho. In fact tukalengaho kwekora mu mulimo. Kuteka abalinzi. Abakulinda ebintu bino. Kandi jukwa tukusaba tutairoha aligi kurulangu site teiro obuli obwo kurulangu eteira akatale. Abo kuba abakazi bano abantu bakupangisa ali bakora muhanda no buli muntu mudarogo kwa kurora muhema west mukyukya ward. Hati tube kiyo manyireyo. Tube tunyene yigumanya. Tubuso yo nayo manyi. Ego. Akukama njya kukabuza tube ya Fallopian niyera. Yati nyuma ya. Togike. Ramukya ho bakaya ramukya abayikazi bayo bano. Bona. Kuramukya abayikazi bange bona namuna abakyara abayikizire muno kwekwatira mukore emirimo eno kurulanti bahererera abana babo. Kanyongera kutumira abayikazi bange bakayanja nyo nambara mukize. N'abana bange bona hari mukali mbaramukize nimbongera amani namuna bakusoma. Musome na amani kurulanti omaiso kusoma kujja kuba kikuru muno. Hati we kisanja kyao kikuwa odi. Ekisanja kyali yo mwaka gumo maiso. Otafuka dictator kalemera hantebe. Nangwa. Yego. Musibire muta. Nyina akazano kenkwenda kubaha akusinga nkumereze 15. Akusinga. Kwenda mwesoroze mube banna. Buloka kandi kukunywe soda. Buloka tuiba. Wakamba tutondole bihimo wayanga tutabitondola. Tuatondora watuiba kandi mutabukwate okatwenda kikantito kanu kunywe soda kandi okatwa dakika ntito yose kuitondolere ekopo kebihimba ekopo bakitondolera dakika kanu kunywe soda titu kwenda kunywe soda byokuliwa iwa mabaraka Mbabazi Kasarine olinzaro yanga yakagati wali wakagati chwekaka muhoro kagadi muhoro kagadi nhonswero mukazi bigenda bit koronge omudara gwa ngugura buno gwenyine buno okutundira evakade zicyunze ati bakasema ba sente zikabura ati mukubaho mutafizi ninye mukusasura twesasulira tabafu wakati otamfakati amyaka yao kikwetera ho kweteka ufakati mukazi tabafu wakati hamyaka yao mali weteiro ubufakati Mseja wetu ni wali chairman. Nuwono? Araba sobara nywena. Ogwa ata chairman wabakazi. Chairman wabakota mpo bwa assistant wabakazi sana. Ata chairman wabakazi itwena tulaba. Abakazi agira 15. Naira mukiyawo bakazi bagenzi ba mulingo mukuru. Ndamukiza abasubizi bona bahano. Na chairman wetu mseja wait muramukizi omufoirembo wait kuramulimisa maka waha kaina mukazi wo abakazi bayibona bayenda busagira ihali chairman banzo mpo bwa assistant tumanyiranga ine aija muono otangira yakaleta niye yawe akosa mani kyo agira amani ganyanywa VNA anywa akiro ati anya VNA omwaka sembaye kuba amaze wiki yona takayijaga kayetorora mbandi banzo musabe kurunge mugambe nkwetekanirizo borayija baby sitati nkwetekanirize kya lero yawe musabe kuru baitu omteka hempako omteka hempako ati ngambire sitati amoti kya lero bokwije yawe njikwa mbwijuire ngendo ngambire Fallopian tube nikyo chimbi manyire tube bizo tube yo manyire mali ramukyawo bantu bakazi bagenzi ba mukolano abana
ndamukize Mama Vicky nyaramukya Boki nyaramukyaho Zakayo nyaramukyaho Karungi nyaramukyaho n'abasista bange balinka kasasa kalo sibe kurungi obugwa mu kichweka gomu kichweka okusa kumpora okora okumpora nyotinja kuiruka hoyi manja giruka tesa kuhora ubwira bunu ijo gulira omukazi wa deka nkutundire hano deka nkutundire gulira mukazi wa enkaito ngine nyina mukazi gulira girlfriend wa muina ti muina wa ti muina wa baza amazima nkuba za amazima kale guli iwe bamugulira nyo tinyina sente mwe nkutundira hemo okumpazinga ali kuteresa osibirota kurungi ole stede hano kumukora murimo mukora puru mukora hapuru hano ninywena banu bazire kuzana ona gano kanako yakana amabaraga Ivan olinzara yanka ya munu ho bukamo munu kanika kiri atete bigenda bit birongi oyangire gule mukazi wa enkaito nyangire tube zimanyire tube ezaki ezaki Fallopian tube niyera timanyire Fallopian tube niyera tingimanyire togimanyire ramukya bachaliba just babiri bonka babakula mutima nkuramukiyaho Fazi na Steven iyo wekinis oli masoga kwa mzee oli said abakazi go munyiro gorokora abamara babuzire bagamba chitwina sente anti bantu muina kuba sente anti bakulole emyaka ya 10 bagashwina sente keregerezi kama bamanyira akasente tukozereka akasente tuina kutali shuga mami kajwa bikazi bikuru tinkwenda bikusho mugongo bikacho mugongo wakaba yonkana binga nibyonke ebyo tingenda kubaza bingi kyonka nibyonke ebyo iyo linzaro yanga nyo ndenzaro ya duagao no kulira iwe wa matube tozimanyi tube kuno twabuze byabuzo bingi twabuze byabuze bitoke just ekyo nikyonga ato kumpabuza tube zitaha nyingi ati kwenda beta Fallopian tube niye egyo tingimanyire nayo inabo kuramukya onka basatu nyo ndamukizo mwara wange Elizabeth na mami waye in fact mugambe mpaka aboli oikinis nayo ina mukati kwa iyo twine abukulinzireki tinkabaire okyali muto myaka nkainga nkaikomi ijo yemera hano bakorole mulingo wakuzire otugambire myaka ya wana hano bakundora banzo ijo oli hano umuti gunu go kuserekere amabaragaho Brian nkutolezo mukazi kwa tinkabaire ukuboko batide sano ine nsoni kwa Fallopian tube nikyo ki tingimanyire togimanyire tovuge pipi ramukya onka basatu kuramukya mama wange na tata wange olinzaro yanka Kagadi oli wakagadi kichweka ki Isunga oli wa Isunga muze enkaito zawo zidibire kaneyongere bazidibire nayo chemete zinaba kudiba tizikaba kudiba ati zino muzisubura sente nkazinga zino isubura gomobire gomokuni noli yanke 13 kati nzitonda gomochitonda ndabagura any business ugitandika sente nkazinga itaga mitwaro ngana omurubata kurubata tojuaho bokamanyira andi yakati otambuya notuka nochimanyira chitegera nokimanyira olinzaro yanka nzaro ya Kagadi nanka Fallopian tube nikyo ambodo kuti sija kulimba nayenga ate sibimanyi ramukyawo bantu bonka basatu abantu ntumirako no muganda wange Bright ntumirako no Cox Fashion number 1 ntumirako kale na usano ina moru zinizini usano ina moru zinizini zembera zangu nizembera zawo oruserebu kalo sibe kuno gentleman osibirota
Leka mbanze ndamuke kasitoma kasiramo sibiroti. Sibiro kulongo. Birebi. Ogenda kuchumika mutaija. Ngwa. Ya business ya. Business ya. Ngenda business yange. Okukora ki? Ngakusika chips. Osikira nkanje nkwagira. Osikira nkanje nkwagira. Fort Road ya kasi wamanyire mwagirori ya opposite. Au nkakwagira ho ire nkwijuka ningura. Nkwijuka ningura. Mpaka tunguru. Ekiro. Bigenda bit. Birungi. Webale kunyirira. Webale kusiba. Hato musajja nkanya yakwendeze nkutwere empeta nkoranda. Dai nankai. Ibintu byangu yote. Nywati omanyira abandi bajja nibebuzabuza nkwenda nkutere empeta nkoranta. Ngambire benyina ebinkwetaaga. Obutunguru mbuno. Ngambire bikwetaka. Tuwe paka tungura no muruge. Banzo ngambire. Wama webali no kunyirira. Ngambire. Deka kuswara. Ebintu byeresera tuli mu business yotaire mu mpeta. Ngambire. Garukom. Wakangino gwa kudupa. Zingawama. Banzo mbalire sente. Mimi ne bitano ezo muziri munge. Ogwaki? Mukabejiru. Hati. 35. Oli amabaraga. Bila birugiro. Bilo tabigara birimanya byempete ebyo tinkubyenda bihura. Amabaraga. Okajwa. Webale muno. Abaki mu mwajwaira abakazi bombutale. Kasigara kusera sente nayewe. Ati nyo sente zokutoza nkuba ninyendanzi kutekema. Za kuba no ndupa bidupa. Nyo nyina sente zange nzikutekama. Banzo mubalire bino byona mbisasule moleke nti ndi serious zingazi nzona. Kabejiru 15. Kabejiru 15. Teka hinyenyazo 10. Ibiri bitano. Zena katunguru 10. Nkumisa nizo zinga. Nkuzisasula. Sente Watira hanu watu muzindaro nyeyo sente. Moro yebwinga. Weza nyompe. Watu hanu nyonkwenda kusasula bino. Ana ato mkono ngo tigukwata musi. Wata nyehe yonzitoza. Zirizinga nyonyi na sente zange nkuswana kutandika zikudomera ninzi kuteka zirizinga akaguzoli kulisana okaguzanya de banzo letezo za kwaire nkueleze zino deka cyari ukwingise ko ni ramuki abantu banka basata wazenywe ramuki abantu banka basata ndamukiza ba sister bange na ba brothers na benkora nabo ba neighbor niba okuba nyenda kutwara auto number okugimpaire wawe bintu nino musaiji ana musaiji hati nyondi mukazi musaiji ombwati osibirota nyota ije ono no muhara wawe mukabani wawe wange ngu ono nogu wange bayi no ko kakererwa kuzara ankakera nkakera okubuza inkabenga 10 10 bonga hano ebya family planning bya ebyo timbijya haterera bali mu family planning abakazi baterere bayiraba abali mu family mugiruge mutuzale buzara yes tunura hali mukyo mahali bagambe okutunda ninayo kutunda cabbage ngutunda cabbage ngutunda obutakuli ngutunda ebitakuli ebikondo ngutunda enyanya na nyowendo yeta bakastoma baje abakorora bakwagira bakasoma cyane mujye mumpagire obambi sobola kulisa abana bange omusajja ni wali sawa ni nyowe nyonyo nkora kandi omusajja ni wakora omusajja takora oba nkuiheyo nkuiheyo nyina kazano kenkwenda aba hakusinga nkumwa sente kazano ko kunywe soda data han data muri bainga kwenda bana wakanalinka soder waza kale maize ona kurwaze tahame binanka nguhakaine tunywa maize tunywa soda ngogamba amabara gauniyo amabaga nyo namukisaro utamalira akacheri yako amabara gange nyo namukisaro bina yes olinzaro yanka kagadi kichweka hanu kala abakagadi iyo ko hana abakagadi baingi tuli baingi bigenda kurungi kagadi kichweka kagadi mtauni nawo wenyini Fallopian tube nikyo kiki timbi manya toki Kenya buso tube yone yoka hura ya mali kalira mukyaba musajja wawo ndamkizo
Atenyi wangu omubwati sweetheart baby. Mpako. Atenyi. Nina mukyama mami wange. Mubanzo mugamba ye. Leka. Ayo bale kola kurolerero musajja. Musime isoke osibirira beiri kusinga banu bona. Oh hagambire. Musajja wange ninkusema baye kundolera. Kunteka atenyi. Okwebwa muno na iwe. Leka kuwebwa. Nina mukyama mami wange kagadzao na basista bange ba brother bange na isenyowe nyona mbaramukize ninda mukyana bamudara bayikwanja aramukiya cyaramukiya abantu banu bona bamudara banu bona bankora nabo ndamukyana abana ba ara ninda mukyaba bazale chairman wakata ngo musajja waje madam osibiroti nugo gwa gunugo guno gwange guli gwaneiba mwebale kukura ego bale kusinga cabbage zino muzisuburanka tuiziye mu central market izaba limba zitangisa hano numugani mugura mu central market muletana ati yinyo hano musasuro musoronga gwesenda zinda umusoro guli gwamani muno tuinawo hano sasure mitwale 3 mudara nukyano yizaho kwahura namu kwefuna ka group nifuna akaju mutwaro okwezi azeni empoza bahoza abalimi Enyete babahoze tatu batubalira hala insinsi omulimi bwakaijo muhoza ni hafunire wabatayize na utakufuna abo kwato jja kusasura no kakyoro kahoza ati business okisangira oti business teri kubi muno bayiteke amani muno tukichweka muno ebintu bino kusanga to byahura hano ina kubihimba mufuneho kubyahura echuchu nyingi arugudo enjuro bweija netera ebisabu bingi muno nibo obuzibo Ati buli sente zona zibonesa buli lokuba notoza sente zibonesa ego kyo nkimanye baitu batukendereza watinka barando dibano bakusalume sukusa tusasule enju yenyine iwe niwe mama nyo mama Emmanuel ali hasomero nuwo mukuru muto niwo muto kando mukuru alinga omukuru bona bali hasomero namke wa musajja wawe wenka omusajja wange ndamukizo omusajja wange mbali Stewart empako Muganda tibagira mpako Muganda ramukyawo na mukabaro ndamukiza abakayibanyonye bona bangonza aliyonka bainga ensenu nyone jya abakayibanyo mali abuko musajja tabawo ati nyonyi nombazo gukusora otababinga abuko abakayibanyo bo bahaza kusano haize musajja wange na nyonkulira alaba kayibanyo wabo ati yoko ino mutima we ndeka bayije tulikarano musajja tabawo wamma musajja banzo huli banzo je wamorole wamma iwe obaro osomikiza abe na bakazi bandi bayi kandatero musajja tabawo mali kana nobora gamba ngo abe naye wenka tajja kwenda we mpaka nena still ajja kusigala na enda heyo ato waina bayinga aso kuba ina babiri nyo kasatu byo kushobora kubaha nyo kasatu akaba wawe wenka hati amabaraga nyo Sylvie nayi okutunde cabbage nyizire kugura halon obo ine mulingo nyine omugisi kam Sylvie olinzaro yanka Sylvie ndi nzarwa ya kazo kazo gisangwa nka kazo kulinanka mbanyankole orunyoro ko karwega kurungi kana tolimera turwega bigenda bitane byokora tibiri kubimunekiraho chonka nyengenzere chonka yogenzere kale musi iwo bayimazire kuramuki ramuki magubigwaki ramukiya nkweba inga bona bankura ni nyenda ndamuke chance egyo nenda muke aho dadi wanga ukikube kigora chakutegekeye Moses na mama wange Nyakato Beatrice sister wangu wa Bugambo Olivia na mke brother wange Samu na Simon na John na Julius na hewa Julius kinyo kiza Julius omusomesa wa kikuu na Paris na nyonda mkia ninda mkia aho no munyamahule nyakeitwo na nyondi munyamahula bukando munyakagali basana bana okurungi nkuhani nta hata omusajja omurungi toina mukazi ati kyati kulikuleka Orabo ino mukazi hati nja kuhano kusano kwenda kuntengula musajja wange baitu mpana omusajja abana abakazi okugamba buta oburungi okwano musajja ndole ha TV live ambingo mumuka kale bye inye muri muta burohomba bunu nabo kutunda wabo bokulya osibirode webale kunyirira yego abakazi bantu bonna bombutali niwo kubasinga omunyiriro kwa omusajja arata alikoro akuteka maka sente
Ali kurungi. Mubanzo musimugambe banyowe bali kuteka makasente. Musime. Musajja mutusime oga tufaye muno kubarolera. Kanda bonkuba ninketeka. Ate uraketeka mudeni nyo nyijenka kutekemo. Alokuba abasajja batatu teka mesente tabakazi ntuteka mutoina kwetekamu. Yego. Kandi nyonyi jenku nkuhambule yo nkuyeyo nkutere nempeta. Ara abasajja bakuzanye dora waka. Wama waka muri motiguro. Ngolo dora waka umusajja kuzanira mbuzanira. Ekyo kirikita tutandike plan. Kya. Kandi byampora mpora. Step by step. Ne byaro bya busona nanka busona akahita kona. Bakyali konswera. Anyoka ngihe na tazi nikutekeko empeta. Amabaraga. Aganyira ivali. Business ye bitakulegereta. Nonge. Mubiguranka. Kibugubya. No hali bitakule birungi. Obuzibe bitakule mu gusubulo maybe ebikoroba muno hadi nkomusayi nyonyi nde bitakule ebyamasano. Niho biruga kibugubya. Byamasano. Niho biruga kibugubya. Olinzaro yanka. Bya kibugubya. Ikimanso obiri mayi buli mayi kibugubya. Mbirima. Ebindi nimbisuburayo. Ramiki yawo musajja wawo. Taliyo. Taliyo. Bati pe namba tujja kutandikira. Namba byayo. Tutandikira wato okwendo ikale oli singo. Tinyina nasimu. Kada anja jikugulira. Basi tundanka. Simonzirizo hali. Tujja genda. Tuwetekanize tugende hali tugulesemu. Ramiki yaho banywani bawo. Ndamukiza hono. Mamo. Mama Stella. Mama Stella. Hati. Nanka Fallopian tube nicho kiki. Thank you. Fallopian tube. Thank you king. Tube to my tube. Tube is king. Hati inyiti mwesiga tube. Twesiga bigita. Wama Fallopian tube nicho kiki. Nanyotingi kenga. Nanyotingi kenga. Niwe Mama Stella. Iwo okola makara. Ntonda makara. Amakara kamukaga kende obugala ni mubukona kona choda tikata ni mutusera busera tukwenda kugobaho bagasera muno kanya tukwenda amago ensa eri musente kazinga mutwale 5 niko bakonsobozi mugasuburanga buseruka museruka tijali gebiti garonge muno begenda bit bagenda koronge ibara lya uli enyini niwo bayita immaculate enzaro yanka nzaro ya kikube anu kikube mwana nka mamatayo ramukya haba kikube nkabayinga nkwebayinga mpabo kwenda nkwaye basatu nkuramukya aho sister wange hari etikabagaye Soleti kabagaye Godi kabagaye tibahoire nabana bange nabana bayinga basatu abankora muki okubura inkabayinga kora yonka musa mazi abakim muzala abana bakumara abo bakumara muza sente nizo sente oyina kwati nyina tizikabayi kumara zikuyo ine zikurolera abana kwa kale musebe kurungu osebirota kurungu mo amabaraga mugisa William onizero yanka kakomero niwo nzaro ya kakomero ko kompasana katogo honyine yego yeyo hoimo ukokora mulimo hoimo hano ni musajja musubuzi ni musajja mulimi bikimu cyona kirubasa haha ati nuho munukira ate tokolera nkora no mbyaro ko kadiza bugambo ko hona mpikayo nokora kibiri sembera hano ezine satinke za jento bayina kuzisogobaga wa tozipenda kusogoba kuba buli muntu ino mulembe gwaye buli muntu ino mulembe omukazi ino mukazi mukazi ati nchaye iya ndi atawuni ndikweyiya abakazi bakandema bata abakazi abaina embera zaabo akokuro omukazi ogwo obo kumusuwera nawe ine byetago binga kuba atoli atawuni hanu atakwibisaga ati nyokutungira omukazi ati hana bakoro kwati kwenda mukazi akakubo banwenda nko mukazi okwendeza omukazi akusanata omukazi akusobora kulima bani musajja mulimi kwenda omukazi akulima
akusobola kurolera ebyokulya byaye hamusirigwaye tali wakuikorora ndi kwenda kusubura bakaza kusubura abantu mugama okumuletera sente ukamusubulira ensawo yebicholi rundi ya cabbage sitazini hati akwenda kano yongere mwezindi hatogo ojja mukorota ati okwenda kulima ati iwo jamu hakinka iwo aina kwerimira wenyini yetundire zaiza ansaho ati kande zawo ezange na azange kula family yange kurungi gro munyu na bichimu cyone ati wo kande zawo zokora zaki ezange kandi wapavuza kini director hati okurora abetu kuba tuli hano abakazi okubara bali na business abo kumuteka mitwara 5 bile buno kugula ibintu by'mitwara 5 okazimuherezaho hati ukagaruka mugamba mitwara ne ko iregerinka tasora kugarurura akakintu ekitwihiremo omutima abakazi kubateka mu business ya eretyo hati omukazi inamu okuba ine kisaka undi kupangisa mukazi nalima namara kulima nakora kusente kaina katika hansa koko munyu gutaro ogura koko muntu bagusera ya 12 no gugura sabuni ogigura cyonka ezaye nizimukora ki nizimuba munsa nizimuyamba ati fallopian tube niki fallopian tube niki la tube echo tinka chikenge bachi kengere kigamba vra tube gamba fallopian tube mane wayi ndega bandozere muno rugamba bachi banzo garuke meke uraya tube gambe fallopian tube fallopian tube nitasomera ujungu ego bachi fallopian tube ati bwene wayi tuka kumanyisa anti nikyo banzo kigaruke mu kanyo mulingo nkibazi fallopian tube damki abanko okuka ramuki yawo kwe bantu bayingabo kusobora kuramukya bantu nyinabo bayingi baramuki temberana baramuki nkabasatu abantu bankoko pasana mwitanzige nakatogo rubumbo binikira inyone baramuzi kitegura ati kubaleka haliyo muto wange tusime bono baramukizi aliyo muto wange semiaro tata burunu kwendera kimu bulali ati hivi nondora tinja kuwa namba kwa kundora ninyonye nyiri bantu mukisoria okalo sibe kurungi ebigambo tinyina bingi onka gamba fallopian tube tinkisobora akuba kijja kumuswaza kuba bantu bana bakunda fallopian tube tinkisobora tinja kisobora jakaine kalo sibe kurungi ndi musajja mukunda swara kale Kitara TV Kwegesa Kumanyisa. Yes, mwebale muna baikale numutonda kuruga tutandikirege entekanza yatu Tujarike anda nkwenda kuba nimberekeza akasumikano kenyini baitu nimbasima mwebale muno buli kaire kubagani muteka akasene ni mugamba nti inyo muroho atekaniza zaitu zone zaitu tukora. If this is your first time kuba not following not watching Facebook ekena kola or liking page yaitu au subscribing YouTube channel yaitu or following on Twitter Instagram Kitara TV turoho kuba not following na nyowe personal handles zange Julius Shomuhendo hona Twitter, Instagram, TikTok, na mnofu TikTok yage mube yunumu followinga mulingo gembaganiza tusobole kubaga tuhavinga fan itwena na wanyoro anda na Facebook Julius Shomuhendo nigagange okusa ku followinga inenewe ndi tusobole kuba tuhavinga fan aroba nywani bankano Serenity 9 kizine kihiyaka baketa otali ijukya kitoze kiriyo ha internet channel ya YouTube okusobola kuba no followinga no subscribinga channel ye ya YouTube kizina baketa otali ijukya then nyina no munywani wangera Jovikeira nawe ine kizine kiyaka ekiba kweta hello nayo kusobola kitunga kiriyo channel ye abana bano bari following tuba liking tubesobola kuba tubagara mamani bano abanyuro bakusino orunyoro ite tukusobola kuba tubagonza kandi tukabatumbura nensi yone kabamanya amahanga gona gakabamanya shebi zine bibiro kusobola kubitoza otozo otale ejukya kya Serenity 9 kiriya channel ya YouTube otoze na hello kurugama Jovikeira kiriya internet kiriya
channel ye kandi otebwa nokuba no subscribing ha channel zaabo nkwenda kuba nimberekereza baitu nyikize munyani wange Davo Beats ono wa Washa Records akolera ebizina byonna ebira mutindo kandi ebiri well mastered then okusobola kuba no mutoza omulingo gwembaganiza no sobola kuba nofuna services enungi regarding audio production and video production na photography bali ba Kitara Media ito kenyini amakaga Kitara TV tukukolera ebisane birungi video enungi hona yemikolo yona introduction wedding kubunga yona emikolo da birthdays aba Kitara Media don't look anywhere nidito aba Kitara Media tukubantu tukolera tukwa services enungi kandi nitekenyi tukola digital marketing bokwa no enda kuranga ebintu bya on internet and yamikolo yona internet nito aba Kitara Media tukusobola kubantu bikolera on the other hand tukumanaging social media handles au mahoteli mwina Facebook accounts mwina Facebook pages mwina Twitter handles but you cannot manage things you need contractors Kitara TV tujja kubantu bikolera okugaba tutaitana mutekanize zindi adinyo Joel Shomuhendo mobile